Itamongan po, o mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatayan na karing dakal ataw. Adwan mi ngini kaya ko, ing balikdan mo kaming mikmunlugod, at iyat-chat mi kaya kami, ing makayulo mong gamot. Ing takot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan, ding memalin. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananan na sana paulin ning masabal, at magmalasakit mi para king metong at metong, migabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Mo sana pisawili ing aklis mi kaya ko king kagulanan mi, lune bakus mo kami ikabot king sablang panganib, o maligaya at kanawanan ng Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulo naming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Luklok Tampo. Paganakapo, para king kikatamong makabaldugan at mabiye kapag masusyan, nung malyari makibat tamo at makiabe karing kanta king masika na siwala. Salamat po. Maya payabak po kay kayungan. King Authority, pagsirebran tayo po yung 3 Domingo ning Adviento o Santamong Gaudete Sunday o Domingo ning Tula. Kaniting kapag masusyan, yabetala po ka rin kaya katamang panalangin at kapag nasan, di kaya katamang sponsors ngayon ng Authority. Brother Giorgio and Sister Lucia Asuncion and family. Brother Reynaldo and Sister Benilda Canda and family. Brother Aris and Sister Irene Marcelo and family. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison Bumanlag and family. Patrick Figueroa and family. Rolando Gonzalez. Hector and Mirna Quizon and family. Ordin anniversary ng Father Amard Ocampo. Special intention, Alexander Serrano, Joe Rose Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family,
William and Patricia Velasco. Para King Speedy Recovery ng Lota Gugulan, Engelbert Bondok, at Ninoy. Successful Operation, Percy Palma. Birthday Thanksgiving, Father Gabriel Mercado II, Karen Tison, at Dan Simbulan. 50th Wedding Anniversary, Mr. and Mrs. Alfredo Francisco. Ang timurin para kanigado ni Purgatoria, lalo-lalo ni Domingo Sr. and Jr., Erlinda, Jose, Bienvenido, Paul, Patrocino, Johanna, Baldomero, Felicissima, Jesus, Gaudencio, Reynaldo, Leonor, Edita, Michelle Elaine, Inson and Crescencio, 9 days. Angel Bong, death anniversary. Cornelia Magno, Rita Ermo, Carl Kent, Carmelita, Pablo at Reynaldo II. Talakad dapat bakyabe, kindalita pamuklat. Panalangin king katlong Domingo ning Adviento. Oy pa, king katas na ning pamaglakbemi king Adviento,
sisinjan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan at kapayapan, at ngeni sa salangyan mineman ing kandila ning tula. Ipagkalame kaya kami itang tula amanibatan, kambening kapanayan kimpanyatang ning talapangabos, tula arapaning pangapata, tula arapaning lungkot, tula arapaning kayalan kasiguraduan. Amen. Mititipon tam ngani kilagan ng ipam po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, sa ting pamakiagom ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kay koon timurin. Maya pa abak po kay kungan. Maya payabak tuwa mo. At syuta na po king katlong Domingo, ning panahon na ning Adviento, at suryanta mo ing kay katamong sarili, kaluguran kong kapatad, arapan ng Gino, at manyawad tamong malino, pamanalastas, nuno tamig kulang, dapat king sukat ang daptan anting Kristiyano. Kasi siyantalang yan rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Magkumpisal ku king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Maria ang kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, asibol ding sablang tula, at karing sabla, ing masaya ng balita ning kekang kapatawaran at biye. Ding puso mi, manatili lang balisa, hanggang era akit ing kapaynawan at kapayapan keka. Bustan mong ing tula mo, maging tula mi. Ing lugod mo, maging lugod mi. Ing pamananggap mo kay kami, maging masaya mi sanang pamanyalubong karing kekeng kapatad. Kaya biyan ng Jesus ay atyubusal mi, libutad naman ning kapagsubukan, maging masaya la sana ring komunidad mi, at makatakman kingalang kupas aligayang si Jamu para karela. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Makiramdam ta po king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibot,
King libro ning propeta Sophonias. Kulisak kaking tula o anak ng babae ning Sion. Israel, kulisak kang masikan. Magsayakat tumula, king puso mong kabilugan, o anak ng babae ning Jerusalem. Ingginu inalilanan na ing atul amisal dakkeka. Tinabi na noring kasalang mo. Ingginu ing ari ning Israel, at syubusalyo. Ala ng dewakan asukat mumosang pitakutan. Potang miras ning aldo ito, miras inganti kanining amano, King Jerusalem. Sion, ekatatakot, ding takdemo, emuno babalag, emuno paboreng mga lambot. Ingginung kekang Diyos at syupusal mo. Metong yang mayupayang talapagligtas. Magsayayat tumula kaya ko, kingkeyang lugod. Ibayo na ingbiye mo. Terak yang kukulisak nipnong tula, king uli mo. Antimoneng aldo piesto. Amano ningginu. Salamat din Diyos. Kulisak ko king tula at saya, uling busalyo, at syuing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Ing Diyos, yang talapagligtas ko, yung kakong panaligan, at ala na kong pitakutan po. Dirinan na kong upaya at sikanan, yung kakong kaligtasan. Nung makananong makaibiyetula, ing danong king mau, makanyan lang tumula, ring memalan ning Diyos, potang iligtas na lo. King Aldoyti, kekang idalit, pasalamat kayo king Ginu, maus kayo king keyang lagyu, ibali tayo karing sablang bansa, ing depat na, ipamali tayo, ban mi parangalan niyang lagyu na. Dalit kayo king Ginu, uli ning mayap adapat na. Pabustan niyong iting balita, miras karing sablang bansa. Pabustan niyang balang metong king Sion, kulisak at dalit. Uling marangalya ing banal ng Diyos ning Israel, at manuknangan niya, busal ding keyang memalen.
Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Tumula ko sanang parati, king pamibiyebye yung makayagom king Ginu, at iulit kung sabyan, tumula kayo. Pakita na nyo lang maya palubding sabla, malapit na yung datang ing Ginu. Kayo pa'y balisalub, nune, king sabla yung pamanalangin, adwan yu king Diyos, ing kayang kailangan, at king pamanyawad yu, eyo kakalingwan, pasalamat kaya. At ing kapayapan alalagpas king abot ng isipan ning tao, pagkalub na sake kayo ning Diyos. Ing kapayapan na yan, ing papanatili, king pamangayagom na puso at kayisipan, kang Kristo Jesus. Amano ning Ginu. Salamat king Diyos, parang tayo pong ngayon, maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Espiritu ning Ginoo at syukan ako, huling tiburan ako, panipanaral keng maya pabalita, karing pakakalulu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keko ang timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keko o Ginoo. Nung makanyan, naning sukat ning daptan, ngarang kinutang ding tao kang Juan. Nga nang may kibat, ninuman ing makiaduang kapiblas ay malan, sukat ning idake ing metong ketang ala, ating ninumang ating pamangan, sukat na lang dakayanan ding aliwa. Linapit lakay ring mapila na talapan yung buwis, ban pabinyag, at kitnande, maestro, naning daptan mi. Pekibat nakarela, eko sisingil sobra, king sukat yung singilan. Kitnandya naman ding mapilan asundalus, ngara. Ikami naman, nanu ingkekeng sukat daptan. Pekibat nakarela, kayo kakwang kwalta kanino man. King kapamilataning puwersa, o king ulining pamamatakot. Managyo na kayo king sweldong tatanggapan yu. Ing kapanayan ding tao, migmulang meragol at pigmulalande ihuan. Inisip da king yana siguro ing Kristo. Inya nga ng Juan Karela, yaku, bibinyagan da kayo, king danum. Dapot ing netong amaygit opaya kesa kanako datang ya. Kuman karapat dapat ang yang kalag mo karing tali ng sandalyas. Binyagaan na kayo king banal espiritu, ampon king api. Daralane ing kayang sabungke, banang daran at ikawani ing trigo king sepu, at tipunana ing trigo king bangan, at dulukana ing sepu king aping matatda kapilanman.
Kimiyayaliwang paralan, agyagan na lang uwan ding tao, kabang panaral na karela, ing mayap a balita. Kapatading mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Papurian, kaya ko, Kristo, luklok takot makirandam king humilya. Pasibayo po, mayap abak kekongan. Kamusta kayo po? Nabengi po, migaten kong Christmas party na po. Din kaya kaming kagrupo, king Biblical Apostolate. Din po kaya kaming core group, karinting Lubao, kaya king Asyente Gracia. At meron po karing activities na gewa. Sa halip na mag-exchange gift kami, na po itang palitan regalo, at pang numero-numero, ingewada, piyaben-aben daw po detang miya ilawang gamit ating malan, ating libro, ating kasangkapan. And then, one by one, pala mo yung area pong tiyanggi o kaya itang ukay-ukay niya po. At tunggal-tunggal, ating pang limited mo itang time, mga 5 seconds mo. Dapat within 5 seconds, manikwa na ka. Karetang item, wala namang gamit na aburyanan mo. So, kareta pong gamit, ating bayo, ating luma. Siyempre, pangras po king mga yan, nung ikang mamili, mas paniglon mo detang makayaliwa. Mas paniglon mo detang bayo, ale? Lalo na karing gamit, karing malan, waling limited, mabilisan. You only have 5 seconds, banganta, kumuha ka retang item na buri mo. Kingkakatamo pong karanasan, paniglon tamo retang bagay bayo. Ale? Makayaliwa. At nung napansinan niyo po nandin at the start of our celebration, sininjan tane ining katlong kandila, kimpanaw na ning Adviento. At nung napansinan niyo po, makayaliwa yan naman ingkule na niti. Naniya kule, ede po kalupalit ang aliwang atlong kandila, na kule purple, violet, but this time it is colored pink, ne po, rosas. Pelalong yung susulod ko ngayon nanya kulay ni rose pink kayata, ne po. At iti yapining sisimbolo king panahon king Adviento, anong nuka rin agkatana katamong tumula. Tangating gagad, ne po. Itang sabik tamong manenaya. Balo tamo king panahon na ning Adviento, we are all waiting. Ne? Panenayan tayo ing panyatang naning Ginoo. Although, kimpano na ng Adviento, we still maintain that spirit of itang bigugunam tamo, mag-reflect, at pagkapilitan na mas panamdaman itang diwa, itang espiritu na ng kakatamong kapag masusyan, kapamilatanan ng pamanalangin. Pero ating party, anong nuka rin, sukatamong ipasyag, i-express, itang kakatamong galak, itang kakatamong tula, uling balo tamo malapit na. Nung napansinan niyo po, kimpanaw na ng Adviento, makuya mo po, pilang mo Domingo, you only have 4 Sundays. Yapin natin tamong 4 na kandila, kinkakatamong Advent wreath. At po tamisin dyan, itang katluburin sa bigyan tutuki, that will be the last Sunday before the coming of Christmas. Pero of course, we are still preparing ourselves. Pero patasan ng magsadya tamong kinkakatamong sarili, dapat mayakit mo naman itang galak ang popang tula. At yan po yung tema na papasyagda naman, din kaya katamong pamamasa from first reading, din kaya katamong responsorial psalm, second reading, and even in today's gospel. They invite us to be joyful, to rejoice, ne po. Balo ko po siyang papalapit ng mga kanyaning Pasko, potang check tala, din kaya katamong calendar, din kaya katamong schedules niya po. As na kung karakal, at ang kaya katamong checklist, pagkapilitan ta na lang ay accomplish, nanulat ang dapat tamong sadya, nanulat ang dapat tamong lingunan, naning sukat tamong gawan. Well, o yan mo nang puing kutang na malinaw tamong dimdam, yung kaya katamong ebanghelyo ne po. Dening miyayiliwang taong lalapit kang Juan Bautista. Dening tao, lalapit la kaya at mangutang nano ing sukat ning daptan.
At nanuing pekibat ng wan karening taong mangutang kareni. Katang first group na po. Sabi na, nino man ing makiadwang kapiblas sa imalan, sukat na ing idake ing metong ketang ala. At nung nino man ing alang pamangan, sukat na ing dakayanan ding aliwa. Nung sobra-sobra o ating kapang reserva, well, you can share it. And I think that is also one way of preparing ourselves, doing good works. Ne? Potang maging tamong generous, potang darakya taming grasya at kalam, at tanggapan tamo king apong Gino, tamo mo kabud sa sarilinan. And I think that is also the spirit of Christmas. It is sharing ne po, pamirakayan, matula tamo po ang ating tamong adadake, po ang ating tamong apapasayang aliwan tao, pauli daratang simpleng bagay na pwede tamong asaw karela. Pamangan niya yan, o gamit siya yan, o panahon niyang bibiya karela, o itang kaya ka mismong relasyon, itang trato mo karening tao nga reni. They can also give joy. Ilang maging source na ni kaya katamong tula. And whenever Christmas comes, basta as naking kayan, itang mamye at dening tao as no king kaganaka. Because they can experience something different. Kitang karelang gagawan na ito na pamanyaw, lalong-lalo na karing mangailangan. And second, akita mo muna man po kayo metong nga grupo pang tao na linapit kang Jesus. And who are these? They are the publicans. Dening maningil buwis, tax collector. Baloy po, Iwan Bautista, aliway datang karing tao. Yapin makayaliwaya naman, may ngarya naman katlong kandila, kimpanaw na ning Adviento, he's different. And because of his sigasig, king kayang pamanaral, king kayang pamanyawos karing tao, bang kanita may balik lalub king apong Gino, dakalaring taong apatugina. And in a way, tirwana nala, numakanano, ing magbayo, at te pabinyagla kang Juan Bautista. And from their own initiative, mangutang lananing sukat minggawan. That is a good sign. Potang bisa kang magbayo, paiwan mo itang dati mong matsurang ugali. Okay? So, ika mismo, mangutang ka na nung sukat mong gawan. At karening tax collectors, publicans, nanong sinabi ng Juan Bautista Carela, eko si singil, sobra, king sukat yung singilan. Nga nawari, eko pay labis, eko manyamantala, eko manabuso. You have to practice justice, justisya, katuliran. Po. Dapat maging patas kayo, kayo mag-agrabyadong aliwang tao. And in that way, salip na pabayat na nyo ang sitwasyon na rening tao nga reni, mas maging mayan karela ing biye. Uling asusopan nyo la na misulong king karelang kabiyayan, king karelang pamibiye-biye. Eko maging abusive karing tao nga rin. And not only, dening tax collectors and even the soldiers, nung lawen nyo, these are sinners, ilaring lingkay ing impresyon tamong karela, alalang ka Diyos king katawan. But because of John the Baptist, atin lang ikit makayaliwa, amiging sangkan para ma-inspire la. King mismong biye pangataw ng San Juan Bautista, bang kanila itlaman mayamuyot lang magbayo at ayusan itulid ing karelang pamibiye-biye. Nanong sinabi na karening taong sundalo sa reni, nga na, kayo kukwang kwalta kanino man, king kapamilataning puwersta o king uri ning pamamatakot. You see, tamo pa-practice itang karahasan, dahas violence, pamamatakot po tang mag-threaten kang aliwang tao. Uli mong ating kang poprotektan mo naman pansarili mong interest, then po tang magbuli ka karing aliwang tao. O iting buri ng iwasan tamo, tamo gagawan. Uling, tamo makaibiyatula. Karingaliwa, patsyeng, o yaning kakatamong gagawan. So, Iwan Bautista, nung baga, yaing mangising king diwa.
yang mengising king kapanayan daring tao kanita. Siguro po, ngeni paintunan tamo mo naman, lalo na karing taong akakautos tamo, aldo, or even karing kakatamong leaders, ade? Paintunan tamo itang something different, something new. Aliway itang dati na sa halip na kanawan at kapayapan, ing bubungad at kakatamo, ila pang maging cause na ning kakatamong anxiety, kapigagan na kan, takot. Pero kang Juan Bautista, people are coming to him. Niya iluwang klaseng background ng penibatan dareni, pero may nakit lang makayaliwa kang Juan Bautista. Ikit de nga pong Ginoo kaya. At po tang kayabi may nga pong Ginoo kapamilatan daring taong akakarungot tamo kalupan ng Juan Bautista, then we feel secure. Ating aliwang klaseng galak tula ing mangibabo ing kakatamong pangataw. So sana po oyan ing kakatamong i-practice kaluguran kong kapatid. Ne? Sana maging Juan Bautista tamungan, mangising tamong hope, pag-asa, karing haliwa. Ito po ang akakit din kaya katamang gagawan, ilaman may amuyot la, ma-attract la, ma-inspire la to do the same way. Itang kaya pan lugod, dapat iyang masalamin king kaya katamang mismong kilos, king kaya katamang mismong pamibiye-biye. That is the invitation of the season of Advent. Lalo na ngayon awsan tamong Gaudete Sunday. Buri na sabihan ng Gaudete Sunday to rejoice, ne? Buri na nga pong Ginoo ingat tamo maging malungkot. Buri na nga pong Ginoo ing magsaya tamo, tumula tamo. Gagawa yung paralan ng Diyos banta pamatula na katamungan. E naburitang magmalun, matamle tamo. He wants us to be active. He wants us to be vigilant. He wants us to experience this kind of joy that is not only temporary. Madalas po din kaya katang pagdulapan, sources of our joy, they are short-lived, ne po. Numandalumpakan tamong karimbage, material, karimbage, maglambat, ne? Okay, now you are happy, and then afterwards, pala mo, you are still unsatisfied, ne? Pero po tang inggagawan tamo, makaparikil palagi, kitang kaburyanan ni nga pong Ginoo, no matter what happens, there is something special that we feel within us that is priceless. Mo pagpalit because you experience the joy that is coming from the Lord. At oyang po ang diwa, espiritu, na katamong pagmasusyan, lalong-lalo na po tang panamdaman tayo, ang presensya na ng Diyos, busal tamo. Let us enjoy that moment. Let us enjoy that very important time in our life that God is very much present in our midst, especially karen tao na alangsawang papakit in karelang generosity, kayapan, lugod at pakamal kay katamo. Siguro po, going back to this basic question po, nano ing sukat kong daptan? Kut nantala po din kay katamong sarili, nano kay katamong sukat daptan as we prepare ourselves for the coming of Christmas. Detang schedule sa panluwal mo, ne po, o kaya detang kaburian tamong I-achieve na maglambat, ne? Sumawa tamo mo naman ka rin. Pero sana pagdulapan tamo, itang mas malalam, itang lugod na pwede tamong idake ka ring aliwa, tamo maging maimot, and we continue clinging on God's joy and love that He wants to share with us. Amen. Sasalpan tayo ko King Diyos, si pangmayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginutang, kaya King upayan ng Banal Espiritu, may bayid kang Santa Mariang Birhen, linasa lalang ng upayang Poncio Pilato, may pako King Cruz mete pungkut-kut, tinipay ka ring mete, King Katumaldo sinubliang medye, pepaytas siya manuwa makalukluk wanan ng Diyos, ipang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, banugong karing mabiyang pong may ngamate. Sasalpan tayo ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan,
Ipangasuplirang miya dignete at kindi alangan yo. Nung tutumong dimut ing tula, busal tamo, mekat uling sapat ing kekatang panga Kristiyano, manalangin tamo king Diyos ning tula, batang parating bibiyebye king kayang kapayapan at tula, at nga tamong manalangin, Ginoo, ika ing sablaming tula. Ulitan tayo. Ginoo, ika'y sablaming tula. Para king Santa Iglesia, ban parati ning ipahayag ing ebanghelyo, anti ing masaya ng balita ning maragulatula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika'y sablaming tula. Para king marimla ng yato ning pamangasiwa at pamangawa, ban pasibayo nung dinan pansinding tao, at abalik ing diwaning tula at saya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika'y sablaming tula. Para ka ring kalulu at daralan kasakitan, ban pagkalupta karelo, muing karelang kailangan, nune, ayat at takarela, ing palining kaya katang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika'y sablaming tula. Para ka ring hanggang Kristiyano, ban mabiyasa tamong manatiling payapa, busal din kapag subukan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika'y sablaming tula. At para kaya katangan, ban mi kadiwa tamo king pamagsisti, ang makagawang pikaylan karing kaya katang sarili, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika'y sablaming tula. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, bigdala mo keng katimawan kapamilatan ng Jesus sa anak mo, mibiyebye kesa na karinggamat mo anting neto nga malayang balayan at anting tawaning maragula tula kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ito po makasadya mag-offer, tanakad-tanakad pagpila kinlibutan. Balang kulkul tambakan la, bunduk-bundukan patagan la, at ding sablang tao akit da, inligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan la, bunduk-bundukan patagan la, at ding sablang tao akit da, inligaya ning ing siwala kukulisak na, isa diayeng dalaning Ginoo, itulid ing dalanana, tatangyaing kekatamong Diyos. Balang kulkul tambakan na, bunduk-bundukan patagan na, at ding sablang tao akit na, kaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan la, bunduk-bundukan patagan la, at ding sablang tao akit na, inligaya ning Ginoo. Pamakilaban mapupus na, ding bulag wa manakit na la, ding maklak makaramdam na la, ding pilet eteraking tula. Balang kulkul tambakan la, bunduk-bundukan patagan la, at ding sablang tao akit na, inligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan la, bunduk-bundukan patagan la, at ding sablang tao akit na, inligaya ning Ginoo. Mukyat kaking mata sa bundok, ikulisak pamanyahos mo, tumula ka o Jerusalem, tatangyaing ginungkek ang Diyos. Balang kulkul tambakan la, bunduk-bundukan
ating sablang tao akit na, ingligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, ating sablang tao akit na, ingligaya ning Ginoo. Siwala ko kulisak na, isa diyaing dalaning Ginoo, itulin yuing dalanana, dat nang iyaing dekatamu Diyos. Palang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, ating sablang tao akit na, ingligaya ning Ginoo. Palang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, ating sablang tao akit na, ingligaya ning Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggap para sana ng Ginoo, itindaon ka rin gamat mo. Tingi kapurat kadgaya ng kayan lagyo. Hindi katamik ka sa palala at mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo mananasa ng iting ayin, ayayang pangmiking kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlud a sakripisyo, king kekang dangalan at tuneming Eucharistia at kaligtasan. Ipagkalog mo iti, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo manatili ake kayo, yat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Tunay karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin oy pa. Diyos king alangang gat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisawot kay kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kay kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayan niya itangaldo, potang Kristong ginumi, magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya, kanita maging kay kami yasanay tang kaligtasan na pengako na, ang ngeni paninayan ni kimipnong kasalpantayanan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel, karin banwa, daralit ning kekang ligaya, lain makyabe alang tuknang, babye kapuryan keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpo mo. Pabanalan mo sa reping ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dahon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape, at te pasalamat siya keka. Piraso ne at dingyan e karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidahon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pe pasalamat keka, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na,
Tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti. Iti yung kalis ting kanakong daya. Ing daya ning bayo at talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sa balang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ni Cristo metega, ni Cristo sinubliga, ni Cristo datangya, datangya Inyangyan ni gaganakan ni oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraw niya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ting kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing kay palyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamu amo, kingi kami ngan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting netong ning banal ay Espiritu. Ganakan ne oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang mo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, ban kaya biya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang ben at kaya, ibang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Maustam nga nikingin pa kaning manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami asyuban mo, nisamban nga'y lagyo mo, tatangke kami, ing kayarian mo, di pamintuaning lumo, ketiking yato, at king banwa, di pamintuaning lumo, ing kakanan, king Aldo, ibiemo ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ting salami keka, anting pamamaka, wadi, haring mi kasala ke kami, emo ke ipay sa uling bukso, ngunye ikabuski marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi,
ban king kasopaning kekang pakalulu, parating keng mikabos king kasalanan, at niligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Muling kekain kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalangan ka. O ginuming Heso Kristo, sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa pabalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan niyang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe sa kapilan man ke kayo. At kay Kuan Timuri. Ipakit tamo ngeni king misasan metong tamo, king kapayapan po. Cordero ning Diyos, amilala king kasalanan ni yatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilala king kasalanan ni yatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilala king kasalanan ni yatu. Ibigay mo ke kami ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan. Kapatad, ni ay kordero ning Diyos, ni ay milalako king kasalanan ning yatu, mapalad laring mayawos, king apuna ning kordero. Ginoo, matang pantang bakteka, dapat ikas na yung amanan mo. Sumayak na ako. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one
Talakad tampo para kang panadangin, Banal na Espiritu para kang synod on synodality. Makatalakad kami harapan mo, O Banal na Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayin mi. Abayan mo kami. Mamaleka ka ring puso mi. Iturume ing sukat ming dalanan. At nung makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami. Emo kami pabustan maging kaguluan. Nung paboreni dala na kami ning kamangmangan. Padulong ning dalan. Ning pamangapiran, ilisya na laring dapat mi. Akit niya sana kaya ka, ing pamisan metong mi. Ban kanita makapaglakbe kaming miyabe-yabe. Painturo king alangagang biye. At kami maliliking dalaning katutuan. At ning matulit. Iti nga nadon mi kaya ka. At manigobra ka rin sa blang lugal at panahon. King kameto nga ni pa at ning anak. Manggaman king alanganga. Amen. Luklok tama po sa amin. Mapilan mo pong kapabalwan at pagganaka. Kaya pong daratang December 14 at December 15, alata pa mo pong misa kiniking parokya. Ito pong Tuesday afternoon, apong Wednesday morning, ala pa mo po. Uling mag-umpisa po kay December 15, Bengi, mag-umpisa na po yung kikatapong pamagsadya king Simbang Bengi, king para king Kapaskuan. December 15 hanggang December 23, tempo misa tamo po alas 6 ning Bengi at alas 8 ning Bengi. At ita pong ganingaldo, ing misa tamo po alas 4:30 ning Abak. Mag-umpisa po December 16 hanggang December 24. At paganaka po para karing kikatapong parishioners na magdalang sakin po ang sisimba tamo po. Ing kikatampong patio, mag-umpisa December 15, kat panapon, alas 4 ng kat panapon, misaraya po ing kikatampong parking para karing ing kikatampong patio para karing mag-park asakin. Uling balo tanaw po, dakal tamo pong sisimba ng Simambengi at sasabakya po yung pisamban, ang po ing patio. So, ala pong mag-park na sakin king Kilog Patio, mag-umpisa December 15, alas 4 ng kat panapon, ang gana po itang Abak. No ka rin taong po mag-park, dito po ating sakin. May kipag-ugnayan taong po king kakataong barangay captain, kang Kapitan Junjun Hison. Banta ang tabayanan na nakataong po king Lasatin Street, king 2nd Street, kaya hindi pong Gulod Jollibee. Karin taong po mag-park,
karin nakatang po ang tabayanan din kay katang bantay bayan, at ila po magbantay karin kay katang sakin. Anti mo rin uling makasaray po yung patio tamo, ing entrance mo po kanita, itamo pong sisimba, kaya tayo pong Arab Methodist. Ita pong gita mo king Arab ning Methodist, karin tayo pong mag-entrance. At bistaman pong atsuta pa po king pandemya, etala po babawal ding anak, pero makisabi kami po mayap. Deta mo pong 6 years old above, ilang tukita mong simba. Deta pong bingot, etala pa po tutuking si simba. Uling ila rin po makapag-face mask, hampong ila pa po bakunado yung anak tamo. So, pag naka po at pa po king pandemya, kailangan tayo pong ingatan ng balang metong kay katamo laban king virus. So, din kaya katang po mag-offer keng first day na po ni Simbang Bengi, ding mabuktot, ding anak ka makiedad ana mabanwa hanggang 12 banwa. At ding kaparokya taang pong manibatan king Barangay Santo Cristo. Dakal po salamat. Lalakad ka. Manalangin kamo. O Diyos ay pami, kay pasagiwan mo ing kapanaligan ni Tula, kaniting banal a pamangan, kaya biyaning anak mo. Sopan mo kaming magdulap, tula at ligaya, eking pansarili ning kapakanan, ni karing bandi niting yato, nanekeka at karing kapatad mi, king makataong ganaka, king pamidakayan, at king masampat a pamangganap, karing sablang bagay, kapamilataning ginuming Heso Kristo. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya ko ang timur. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, anak, at Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daone, umeko king kapayapan at tula ning Diyos. Salamat king Diyos. Gigising na, bengi panlipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Gigising na, bengi panlipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Una kapatid, gigising ka, yung kaligtasan mo malapit na, malapit kesa kanitang minuna.